rimwe CRISTIANO Ronaldo yirengagije uyu mwana ashaka kumucata amusuhuje amusuzuguye nyine ngo ni umwana muto, gusa mu kanya gato yasubijwe inyuma vuba cyane ibintu bitaraba bibi ngo abanze asuhuze uwo mwana kuko arakomeye cyane. Hari mu mwaka wa 2014 igihe Real Madrid yatwaraga igikombe cy'isi cy'amaklub. Ronaldo yari agiye gushyikirizwa kino gikombe ashaka guca kuri uyu mwana atamusuhuje. Niwe mwana w'umukire kuri iyi si nzima, akaba umwana wa mbere utinyitse kuri uyu mubumbe dutuye. Ni umwana ubarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Ku myaka ye mike cyane afite ipeti rya colonel mu barinzi b'ibwami Royal Guard, akagira ipeti rya colonel mu gisirikare cy'ibwami ariko kirwanira ku butaka Royal Army, akagira n'ipeti rya colonel mu gisirikare cy'ibwami ariko kirwanira mu kirere hejuru mu bicu Royal Air Force. Ni umwana wahuye na bamwe mu bayobozi b'isi bakomeye bayobora ibihugu by'ibihangange uyu munsi, akagaragara mu mashusho asuhuzanya nabo, akabaha ikiganza ariko agahita baka intoki ze vuba na bwangu kugira ngo batamenyera umubiri we cyangwa ngo bagerageze kumusoma, ndetse kuri bamwe bikagaragara nk'aho abasuzuguye. Uhise wibaza ngo uyu mwana ninde? Ni igikomangoma cyambaye ikamba cya Morocco, amazina nyakuri yitwa Moulay Hassan bin Mohammed. Uyu ni muntu ki? Abaye hate? Reka tubivugeho. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa byinshi bizengurutse uyu mubumbe dutuye. Ndi Christian, ikaze. Moulay Hassan yavutse ku itariki 8 Gicurasi mu mwaka wa 2003. Avuka ku mwami Mohammed wa gatandatu n'umwamikazi Lala Salma. Uyu mwana ku myaka ye mike cyane yatangiye kujya ajyana na se mu bikorwa bigiye bitandukanye, haba mu nama zihurirwamo n'abayobozi bakomeye, haba mw'imbere mu gihugu cya Morocco ndetse no ku rwego rw'isi. Akivuka yatangiye kwigishwa ndetse anatozwa byinshi cyane nk'umwana uzavamo umuyobozi. Amashuri ye yayize mu ishuri ry'ibwami ririmo imbere mu bwami bwa Morocco. Ishuri ryashinzwe mu 1942. Ni ishuri rimeze nk'ayandi ariko kwigamo bisaba kuba uvuka ibwami. Moulay Hassan avuga indimi enye ndetse akanazumva neza cyane, arizo Icyongereza, Igifaransa, Icyesipanyolo ndetse n'Icyarabu. Iyo agiye gukora urugendo agenda mu ndege ye bwite. Wabyumvishe neza, uyu mwana afite indege ye bwite ikizwe nka private jet. Ni imwe mu ndege bwite z'inyembaraga kandi zihenze cyane kuri iyi si nzima, dore ko ari indege igura miliyoni 37,400 by'amadolari ya Amerika. Izi ni miliyari zirengaho gato 80 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ni indege ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 400 iri mu kirere idahagarara. Ntabwo ari private jet kuri uyu mubumbe dutuye nyinshi zakora ibi bintu. Iyi ndege igendamo abantu 8 ndetse n'abakozi 4. Guhungabanya umutekano w'iyi ndege y'uyu mwana ni nko kwikirigita maze ugakubita agatwenge. Ni indege ifitemo system y'Abisiraheli yitwa J Music Missile Defense System. Ni system ihenze cyane, igura miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Ni system ituma nta gisasu cyatinyuka kwegera iyi ndege igihe yaba iri mu kirere, cyane cyane icyo gisasu ari missile. Nubwo uyu mwana akunda gukorana ingendo na se, ajya anafata ikiruhuko akajya gutembera ndetse ahanini akajyana n'umuryango. Nko mu 2019 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyana na nyina umubyara ndetse na mushiki we. Mu kuryoshya ndetse no kuryoherwa n'ubutunzi bwabo, banagiye no ku kirwa cyo mu Bugiriki cyitwa Skytos mu bwato bwiza cyane bw'akataraboneka bwitwa Serenity. Ni ubwato bukodeshwa 600 by'amadolari ya Amerika mu gihe kingana n'icyumweru kimwe gusa. Moulay kandi yanatangiye zimwe mu nshingano anitoza kuzavamo umuyobozi. Afite imyaka 14 yitabiriye One Planet Summit. Ni inama y'abayobozi bakomeye b'isi yabaye mu mwaka wa 2017 yabereye mu Bufaransa. Iki gihe Moulay niwe mwana muto wari ubarimo. Iri ryari itangiriro kuko mu mwaka wa 2019 Moulay yahagarariye umwami mu kirori cyo kumurika icyambu gishya hariya mu gihugu cya Morocco. Muri uwo mwaka kandi yanitabiriye ikiriyo cya Jacques Chirac uwahoze ayobora Ubufaransa.
Iki gihe igikomangoma Murray yakiriwe neza mu Bufaransa ndetse afatana ibya saa sita ikizwi nka lunch na Perezida Emmanuel Macron mu ngoro ya Eliza. Uyu mwana kubera uduhigo twinshi yaciye yanitiriwe stade y'umupira w'amaguru ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 12,000 iherereye Rabat hariya mu gihugu cya Morocco. Ariko se kubera iki uyu mwana yanga umuntu wagerageza kumusoma ku kiganza? Mu bwami bwa Morocco kuva na kera ni umuco wabo yuko iyo ukoze mu kiganza cy'uvuka mu muryango w'ibwami uhita wibwiriza vuba cyane ugaca bugufi maze ugasoma ku kiganza cye mu rwego rwo kumwongerera ikosa. Ibi igikomangoma Moulay Hassan bin Mohammed we yabyamaganiye kure, kuko iyo ari gusuhuzanya n'abanyacyubahiro bagenzi be ahita baka intoki ze vuba cyane bataraca bugufi ngo basome ku kiganza cye. Ibi ni ibintu byagaragaye inshuro nyinshi akabikora atitaye ahari ndetse n'ababikoreye. Mu gihe gishize cyane cyane mu mwaka wa 2023 ibinyamakuru bikomeye ku rwego rw'isi byatangaje yuko igikomangoma Murray ari mu rukundo na Leona. Iki nacyo ni igikomangomakazi cyambaye ikamba mu bwami bwa Espagne, isibye yuko nawe akiri muto. Yavutse tariki 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2005, avuka ku mwami Philippe wa gatandatu ndetse n'umwamikazi Letizia. Bombi ni abana bato b'abakire babayeho neza mu buzima bw'inzozi za benshi kuri iyi si nzima. Nko kuri Murray wakuriye mu bikuta birebire bizengurutswe n'ubusitani bwiza cyane. Ni ubwami bwiza kandi bukize, dore ko mu masaha 24 baba bakoresheje amadolari 960. Aya narengaho gato miliyoni imwe tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Nyarukira kuri Google ubaze ngo umuryango w'ubwami bwa Morocco ukize bingana iki ukoresheje ururimi rw'icyongereza. How rich is the Moroccan royal family worth? Uraza kwibonera neza yuko ari miliyari 8 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Ni umuryango wa 9 w'ibwami ukize cyane kuri uyu mubumbe dutuye, mu gihe ku mwanya wa mbere tuhasanga umuryango w'ubwami bwa Saudi Arabia ubarirwa muri tiriyari 1 na miliyari 400 z'amadolari ya Amerika. Uko wakiriye video n'ikitekerezaho uraza kubitubwira muri comment. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ukomeza gutungurwa unasobanukirwe byinshi bizengurutse kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Christian naho ubutaha.